Ihunga ry'amani rikashakura Kisiha Primary School omutanu kanso ya Buhimba district ya Kikube ebiro 20/5/2026 kandi kwihobwo abeji batwire nabashomero mu mbere gumere. Ebizibu birinka bisatu. Kubanza enjuro bwe kugwa abana okusoma ni kwemerera. Then obuye bwanyenkyakara umuyaga gukubaga mwingi muno abana mu kirasi ngo batalibaniza. Then omusana hatibuyire nkabunu ngeri mukurura omusana guli mwingi muno abana abo buye bona bayikara ni bahindura desk sezo kurura nti batunga namberi bakusomera so habwa piwano na pisire njiro yagwire nyingi orufu yarutwara kwenda kusima head teacher akateka ho buliyo kurora ntari basire mu office zikujunanizibwa baiti tuwabano kunihira nti engarukwa kugamba nti bajja kuba olusoruno government netekaho buliyo kurora nti wagarukaho. Abashomesa bajangwe batwire nabashomesa beji babire batari kubikwata ahabwe mbera ebabire nabashomeramu. Kuruga isema uri yatwaire omuyaga amabati gona garugaho harusurwa wekirasi twikaire tutalibana muno ebyokwega bitagenda kurungi nakira muno obwire bukuba buli bw'omusana okusanga tutalibana muno omukilasi abana batakuteeka n'omukilasi omusana nigubokya obwire obumu nibahindahindura n'entebe nibaseura mberi barahura kurungi kale nanyoko omusomesa bunkuba ninyegesa nkulira ntaino obusinge abokuba n'ekilasi ekubeta kozereki etateekaine. Bwayima y'amezi abiri bari mu mbereji umunyambabazi abakwatireho. Ekintu kino kwa kigwiro cyanga baka kino kwatanganira hamu tweyambe idi kantu tunagira mu bintu bya government nicyo kwasangu government iragiye kole ijuka government iri bigenda mpola badi kino kigwiro bugwanka kino ni sababu zaire tukwataganege mikono bwangu tunalira ka sente tulengu ekintu kino ni kusolvinga. Hona bazire bashabo butosha okwimukira mu kwera amashomero gabo ebigwereza nkebi byabaho. Kandi ikindi kini sabana isomero lino bongera kubyara emiti mu compound abokomeye kwaje bwa amani abukwa buso emiti hagati yawo taro emiti ya amani iri kwata mu yageni. Ishomereri lino mbaro gwabeji 549 gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.